Mekgatlho e le mentsi e boloditse ntwa kgatlhanong le tshotlako ya basadi le bana. Nngwe ya yona ke Temo Foundation e neng e rulagantse kopano mo Mahikeng. I was once a victim ya gender-based violence. Ke lemogile gore borre ba le bantsi ba palelwa ke go bua ka se se ba tshwenyang, ba feleletsa ba ntshetsa seo mo go betseng bomme. Bangwe ba re banna bangwe ba goletse mo malapeng a bontwa dumela e leng se se tlholang gore ba nne dikgoka. It's also important to always look at the root cause of this abuse. The root cause means how was it triggered? And we need to look at it without feeling guilty ourselves, without the victim feeling guilty. Motho a setse a godile or ausi a setse a godile, then we need to find a way to get help. But if ba santse ba le banyane ngwana re mmona gore rata go betsa ba bang, then as social workers we intervene on that. Le mororo go lwantshiwa tshotlako ya basadi le bana bangwe ba re go gontsi mo go santseng go tlhoka go dirwa. Di-causes tsa mabaka a ntseng jaana di na le boteng bo e leng gore ga ise bo re bo fitlhelele gore re itse gore tota le sona se se tshwenya borre gore ba fitlhelele ba feleletse ba dirile se ba se dirang se e ka tswa eleng. Ya ka re ya ko matsatsing a di-Christmas re tlo go lemoga gore di-case tse dintse di tswella di diragala mo di-family tsa rona. Itumeleng Kgajane, SABC News, Mahikeng.